Ja sam Božo Radić, specijalist sam gastroenterologije, prvenstveno se bavim bolestima vezanim uz probavni sustav, najviše endoskopijom i rakom debelog crijeva. Gastroenterologu se dolazi na pregled u pravilu kad imate gastroenterološke smetnje. To su posebno one koje duže traju. Dakle, kad imate mučninu, žgaravicu, bolove u trbuhu, a one opasnije i značajnije su kad imate promjene u smislu da vidite krv u stolici, promjene da imate proljeve ili dugotrajne zatvore. To su svakako znakovi da se javite gastroenterologu. Posebno jedan od važnih znakova je ako gubite na težini, a niste to htjeli. Osim kako se zovete, prvo pitanje je koji su vam glavni simptomi, koji je vaš razlog dolaska. A ono što uvijek malo pratimo je da li ste izgubili na težini, a da niste htjeli. U prosjeku gastroskopija traje 5 do 10 minuta, a kolonoskopija od 15 do 20 minuta. Pretrag uglavnom determinira ono što se nađe prilikom samog pregleda, jer ponekad morate uzeti uzorke, odstraniti polipe, što produžuje proces. Ali u prosjeku je to od 5 do 10 i od 15 do 20 minuta. Na kolonoskopiju se kod osoba koje nemaju u obitelji rak debelog crijeva ili nemaju drugih stanja vezanih za debelo crijevo preporuča pregled iza 45. godine da počne vezano za pregled debelog crijeva. Jedan od tih pregleda je i kolonoskopija koja je za razliku od drugih metoda vrlo učinkovita iz razloga što sve promjene koje se vide odmah se mogu ukloniti. Tako da od 45. godine je danas preporuka da se kolonoskopija radi. Od same kolonoskopije ako je protekla bez ikakvih posljedica tijekom zahvata, rijetko kada može doći do tegoba. Uglavnom su simptomi u smislu nadutosti, napuhnutosti, učestalih vjetrova, jer prilikom kolonoskopije se upuhuje zrak da bi se crijevo proširilo, da bi se bolje prikazalo. To su uglavnom osnovni problemi. Neke teže komplikacije se mogu dogoditi, ali one su iznimno rijetke. Odgađaju kolonoskopiju iz razloga jer se boje. Boje se prvenstveno zbog toga što je kolonoskopski pregled u povijesti bio vrlo bolan i traumatičan, nije postojala metoda da vam se pomogne u smislu anestezije ili bolova, a nažalost i predanje koje živi u populaciji je da je to neugodna pretraga koja je jako strašna i to je nažalost razlog. Gastroskopija i kolonoskopija će ostati uvijek u medicini kao metode zbog toga što su vrlo učinkovite u uklanjanju tvorbi, uzimanju uzoraka i prikazu probavnog sustava iznutra. Te pretrage mogu biti potpuno bezbolne i kod nas se izvode pod anestezijom tako da pacijent spava tijekom cijele pretrage i budi se u sobi za oporavak bez ikakvih bolova i bez tegoba. Probavni sustav se zove kolokvijalno i drugi mozak. Sve ono što osjećamo i što prolazi kroz nas uneseno putem usta, probavni sustav recimo na nekakav način osjeća. Dakle, bilo koja hrana može utjecati na funkcioniranje probavnog sustava i bolesti probavnog sustava, jednako kao i stresovi, bilo emocionalni, bilo traume druge kategorije utječu na probavni sustav. Zbog toga što postoji izrazita poveznica između mozga i crijeva. Oni su u neprekidnoj komunikaciji, tako da ako nešto utječe na jedno, to utječe i na drugo i obratno. Trbuh se napuhava iz nekoliko razloga. Jedan je zbog namirnica koje unosite u sebe, pa onda prilikom probavljanja tih namirnica može doći do povećane količine stvaranja plinova, zraka u crijevima, koje stvaraju osjećaj nadutosti, napuhnutosti crijeva. Jedno stanje koje je poznato koje dovodi do toga je sindrom bakterijskog prerastanja tankog crijeva, takozvani SIBO, koji se može uspješno detektirati i liječiti, a radi se o tome da bakterije prerastaju u tankom crijevu koje prilikom probavljanja naše hrane stvaraju plinove koje onda rastežu naše crijevo i stvaraju nam osjećaj napuhnutosti, odnosno nadutosti. Pa crijevo je živ organ i ono se kontinuirano kreće i u njemu se probavlja hrana
izmjenjuje se tekućina i svi zvukovi koji nastaju su uglavnom normalni. Ponekad oni mogu biti nekakav predznak stanja i bolesti vezani za crijevo. Ako vam to stvara pretjerano tegobe, onda se trebate javiti liječniku da se provjeri o čemu se radi. Ništa vam se loše time neće dogoditi. Nije nužno preporuka, ali u mnogim kulturama i navikama je to prisutno. Svakako je dobro malo odmoriti nakon ručka. Sve osobe ispuštaju vjetrove i normalno je da organizam proizvodi plinove koji se izbacuju bilo kroz usta, bilo kroz anus. Koliko je normalno nije baš poznato, mjeri se nekakav volumen koji je normalan, ali kontinuirano stvaranje plinova, ako smeta i ako ne prestaje, je razlog također da se javite liječniku. Ono što je važno kod raka debelog crijeva, posebno za Hrvatsku, je da nažalost u Hrvatskoj dnevno dijagnosticiramo 10 tumora debelog crijeva, odnosno raka, a 6 osoba umre. Hrvatska nažalost spada u zemlje sa vrlo lošim prognozama i preživljenjem od raka debelog crijeva, tako da su simptomi vrlo važni da se prepoznaju odmah i da se kontroliraju. Ono što je primarno, ako primijetite krv u stolici, to je jedan alarmantni znak, isto kao i promjene crijevnih funkcija. Znači, ako ste odlazili na WC jednom dnevno, imali ste stolicu koja je formirana uredno, ništa neobično. Ako sad odlazite rijeđe ili primjećujete krv, sluz ili je stolica smanjena, to je definitivno znak da se javite na pregled i gastroenterologu. Rak debelog crijeva je u suštini rak propuštene prilike. To je rak koji se može spriječiti u iznimno velikom broju slučajeva zbog toga što prilikom kolonoskopije je moguće odstraniti polipe. A polipi su predstadij raka, odnosno tvorbe izrasline iz kojih nastaje rak. Tako da redovitim pregledima i odstranjivanjem tih promjena je moguće prevenirati rak debelog crijeva. Posljednjih godina su napravljeni veliki pomaci u liječenju raka debelog crijeva i u velikom dijelu svijeta je preživljenje i liječenje značajno bolje. Ono što nije povoljno je da u posljednjih 20 godina učestalost raka među mladim osobama, pod mladim mislim osobe od 30 do 50 godina, su sve češće. I nije potpuno jasno zbog čega se to događa, međutim već skoro svaki 10. tumor pripada osobama mlađe životne dobi. Tako da se dob za kolonoskopiju i probir za rak debelog crijeva pomakla prema 45 godina. Što se prije otkrije i što se prije dijagnosticira, tim je on lakše i brže lječiv. Postoje razne metode od gastroenteroloških, endoskopskih do onkoloških, radioloških i novih lijekova koji se koriste u liječenju raka debelog crijeva, tako da je značajan pomak u odnosu prije 30 godina, 20. Mlađe osobe se često javljaju u našu polikliniku. Najčešći razlog su bolovi u trbuhu koji dominiraju duže vremena. Mlade osobe naprave razne pretrage, međutim ne znaju o čemu se radi, imaju bolove i izmjene stolice. Najčešće imaju dugotrajne proljeve ili zatvore. U tom slučaju jedna od vrlo učestalih dijagnoza je sindrom iritabilnog crijeva koji se vrlo uspješno liječi. Ne radi se o stanju koje psihički nije nikakva bolest iz glave, nego se radi o poremećaju rada crijeva i komunikacije između crijeva i mozga. I zbilja je šteta ako osobe dugo vremena pate, što je najčešće nažalost slučaj, jer se može učinkovito liječiti i pomoći.